karelo ya utsutsuma kwala ka makumenharhu ntsevu wa timinetse ku bile awara leyi ya 12 nangonoko Nhluvukiso wa vaaki kenzile ka chela chukele ku va hi tisele tlekomhaka ta mahungu to vuyana kambe lowa jaha hi awara leyi yan'we hi twa leswaku timhaka i tingani mberi timhangu letiya ta switsongwatsongwana swa HIV and AIDS ti komba onge swi le ku tlakukeni a ni tivi ku ri hi ndlisa ku yini loko hi ri so hiku na swi tiva ku na ku hala swibedhlele switirhisiwa kumbe tiphilisi swi le ku kayiveleni ita tsundzuka mingisero ma FM leswaku leswi swin'wana hi langutanaka na swona tanihi rixaka ku na ntungu lowu ya COVID-19 na wo wa hi khomeke ti wachini ku na swo tala ngopfu leswi nga ku humeleleni tanihi hi rixaka tanihi vanhu lava hanyaka laha South Africa hi ndlisa ku yini ku va hi hlula aretse kumbe mfumo lowu wa hina wu ta hi pfuna ku ya emahlweni kambe me ni vuya kahle laha a studio xa hina kwala amalamulele guest house next to malamulele club house in 94.5 Nhluvukiso wa vaaki ni vuya na TRB la Dika King Dilika mitani khomela King Dilika va kona la studio la kuna masagwadi lama khumbaka kwala ka Chabane Municipality lava iti artist tintambi leti hi tlangaka hi cinaka hi tinghoma ta tona minkarhi yo tala hi hola amoyeni kambe minkarhi yo tala loko hi languta vanhu va lava hi cinisaka i vona minkarhi yo tala va ri hava nchumu se ku na timhaka ta ti-awards ku na leswi nga humelela ku na swo tala swi nga endleka so hi na vona kwala moyeni veri va lava ku twisisa ku maendlelo ya kona va endlise ku yini kambe ku twa to tala a va tinhlolo va ta ti vulavulela hi voxe meno rumiwa hi xitichi va ku hi tise nongonoko wa Nhluvukiso wa vaaki va ku hayi no famba gerere hi lowu nongonoko tatani bila tatani Dilika na amukela ka nongonoko wa Nhluvukiso wa vaaki mpfukele hi pfukini hi ngo n'wina hayi pfukele hayi ha titwa impela xibari xibamu xibela tindleveni loko ri samba ku yipsa nyameni ya kha ya hi tshwela mpela o ka hi nga tivi kumbe a yi thusiwa ngufana la misaveni ku na lava nga thusiwa va tana leswinene ku na lava nga thusiwa va tana leswo ka swi nga ri swinene mara nhlokomhaka yi ri yin'we tanihiloko ku ri Nhluvukiso wa vaaki na leswi hi nga swi twa hi swi vona ku swi tsutsuma na tifoni na hina a hi rambiwi phela a swi haxiwi moyeni swi tiwa artist yin'wana na yin'wana leyi nga laha handle ku na data ri tsemiwa kwala ka college Chabane hi tsema hinkwenu ka tsemo la ku ri tsema mi ri n'wexe hina mi hi pfalela handle hi le ku stage hi ku loko hi langutile la hi na tiqambi ta vakhalabyango hi na va MC Mabasa hi na va Jojo Maluleke tiqambi ta khale ta ku fanele ku ri tona college Chabane yi fanele yi vona plan hi tona before yi ta ka hina mara se loko swi ka swi tumbela so a hi swi twisisi na hina hi lava ndlela ku hi nga pfuneka njhani ka Nhluvukiso walowo wa vaaki anti Dilika kumbe ni vulavulanga kahle mfu tatani Dilika okay tikhamera se ti kombe n'wina a ni ku ni ta vula se tatani bila va datle va tlurisa vo ve mi nghena ka yona okay ya mina ni ta rhandza ku xeweta vayingiseri hinkwavo lava nge le ku yingiseleni ka nongonoko lowu wa Nhluvukiso wa vaaki ya na mina ni as a chairperson ya SACAF South African Art and Culture Youth Forum ya province executive so na mina ni kumiti SMS kha ni sendeliwa ku ri why mi pfalela loko ri na swin'wana college Chabane se na mina kha va ni sendela ti picture ta that award ni kuma ku na mina ni swi tivi se va ku nga swi tivi njhani as wena u ri murhangeri wa swona se swa art and culture ni ku no antivi chumu hi this information ni yo tshama ni yi kuma siku rin'wana so I'm sure swa last year ni kuma that picture and then ni lavisisa yi va ku hayi swi leswi a ku seza ku endleka chumu hi swona ku kha swi endleka hi ta mi byela I'm sure ni gine ni kume that information kwala ya so loko se swi ya kha swi ya ni ku leswi swo huwa ni kuma ku tikholo ti nghena left and right na ti message to complain hi ti artist ku ri why mi pfalela handle loko ku ri na swin'wana swa ti award swa ti artist kwala ka college Chabane na se loko a ntivi chumu mo ni lava information kumbe nta kuma un'wana a tiva ku ri i vo mani va nga hosta that thing and then hi kuma information ya ku swi endle njhani vele ni tshame hansi se ni sungula ku connectana na ti artist na ti leadership va lava hi tirhaka swin'we hi lava information hi za hi ya kuma tin'wana tinambara van'wani veri Raymond Hlongwana hambi Raymond hambi Hlongwana I get the number ni kuma ku ri already a ni ri na tona tinambara ku ri a ni ti-install for yini mara a ni ri na tona kwala
hi zama ku vutisa vona ku ri hey ni vona ti-artist laha ti le ku ni sendeleni ka ti-message left and right ku ri vanhu va nominatisiwe ku yini ku ri va nghenelela ka ti-award leti ti nga kona se va ku ri why i vo mani ti-artist teto ni ku ri ti-artist hinkwato teti ti nga kwala College Chabane as mina ti ni votelini ku ri ni va chairperson ka province ku ri ni ta kota ku ni va yimela loko ku va na a virus opportunity yo tanihi leyi ku ri loko se swin'wana swi nga fambi kahle ni ta kota ku tlhela ni va vulavulela so va ku ri hina hi tiseli ti-artist teto sungule kwalano ku no a ni nga lavi ku titisa ti-artist because tin'wana as a link of information van'wani va hava na tifoni ta ku chata like hi nga hatla hi phusha in the same time va kota ku va swi twisisa ni ku ri mina a ni lava ku tiva ku ri artist yi nominatisiwa ku yini ku fana na lava van'wani laniwani or va nominatisiwe ku yini lavan'wani ku ri ni ta tlhelela ka ti-artist na feedback yo khomeka ku ri swi endlise ku yini a ni ginangeni ku mi nhlamulo ya straight vo gina va ku ri loko ku ve ni ku na loyi a lavaka vona va tika vona va ta dila na sweswo ni ku no mina a ni lata ku ri endla swilo hi swi antswisa ku ri swi sungurisiwa each and every one a kumeka ka participate as a ri artist ya College Chabane yeah se mi vule vito muku ku na van'wana no ri lo ni hayela nyana a ni ri na hayerini se loko mi landzelerisa ma vutisa ku ha ri hava ku va vuye ka n'wina kumbe xana va ku hi leswi n'wana makungu ku ya mahlweni yi vhe yi chayisa sweswo no va tlheli va vuya va ni nyika nambara ya misa n'wana ve theatre va ku vulavula na yaleyo na yena ni fiki ni n'wi hlamusela the way na yena u hlamuseti invoice record ya ku ri yena un'wana kun'wana ka tikhampani loko ti endla swilo kumbe vanhu lava endlaka swilo a va byeleteliwi ku va faneke va swi endlisa ku yini va endla the way vona va swi lavisaka xiswona so ni ku no loko ni yi langutisi mina this award a ni yi vona yi ri ya College Chabane so loko a ku ri private company like ku ri mina kha ni endla as a private company a ni nga ta vutisa mara loko ni yi langutisini yi kongomisa ku College Chabane Farm Award so hi swona swi nga endla ku ri na mina ni kota ku ni nghenelela kwalano so a misa loyi a u ni hlamuli kan'we loko se ni ya kha nangusa ni kuma ku un'wana already se u ni blokini loko se kha hi lava hi kha hi ka information mara lexi a ni xi lava mina a ni va kha ni hlamusela ku ri a hi holovi ho lava ku lunghisa swilo ku ri hinkwaswo a swi tshamiseki ri ti-artist hinkwato ta College Chabane ti kumeka kha ti participate kumbe ti kha ti nghenelela ti swi kombisa ku ri tona hi toxe a ti pfaleliwanga hansi mara mina as ni ri leadership ni ku tirheni ka ntirho wa mina the way sweswi va nga ni tholela swona hikokwalaho ka yini ka ti-artist leti hinkwato va fike va hlawula n'wina tatani Dilika na tatani Bila ku mi ta va yimela va langute ngopfu yini ku vanhu va nga languti kumbe swi nga endleka va languti matirhelo kumbe active bya munhu na ku kumbe mina since 2015 ni ri ka this organization na mina ni ri artist na hina hi ri van'wani va ku pfaleliwa handle ni vula ngopfungopfu ka side ra mina so a ni participate za swi nghenelela ka ti-politician ni kha ni lwa ku ri why hina mi hi pfalela handle but a ni nga lavi ku nghena ni za ni fika ngopfu kalano ngopfungopfu ka maphungudzi a hi swi vona ku wa league for information ya ku ri why ti-artist ta hala ka hina ti nga koti ku nghenelela ka maphungudzi festival like is example a ni nga lavi ku nghenelela ngopfu ka yona ivi se hi swi vona ku ri vanhu vo tala wa league for information hala a yi koti ku fikelela loko vanhu va kha va ya ku register kumbe va nghena ka database yo maphungudzi hina a hi nga swi tivi no ku na ku nghena ka database as a artist matwisisi ya se za swi fikelela lava ni vonaka ku ri ni na voice ya mina loko swilo swi nga fambangi kahle na ya ni fika ni lwela until va za va ka this organization va ni teka ya tatani Bila i khale ngopfu mi ri ka timhaka ta music mi nominatiwe ko tala ngopfu mi nominatiwe mi tiveka kwala South Africa hinkwayo hi nga languti ngopfu Limpopo music wa n'wina wu tlanga na le kule wu tlanga kule a hi vulavuleni ngopfu hi ku nominatiwa kumbe ku langiwa tanihi laha mi nga langiwa ngopfu ka ndhawu to hambana loko mi langiwa khale a ku langutiwa ngopfu yini khale a ku langutiwa ntsena ku music loko hi leswo loko swi ta ka tisamane a va swi hambanyisa swele ka ti-awards a swi nga fani a va teka music wa xichangana xidzidzidzi xichangana lexi tlangiwaka hi vadokodela va Elias Baloyi va Norman Mathebula va tatani Makhuvela va va longoloxa laya va na ti-asama ta vona lavaya ivi va suka kona va nghena ka reggae va longoloxa va ti-reggae va suka kona va longoloxa kwaito ivi va swi haxa ka nqambi yin'wana na yin'wana ku hi siku ra so
ku ta hlawuliwa vanhu lava mi va nghenisa ka tisama mi nga hlawula vanhu vangani mi nga hlawula mani na mani swi ka swi tiviwa hi un'wana na un'wana hi hlawuliwile na hi ngheneli ka tisama ka ti-awards ka ti-award ivi loko nghena laha ka ti-award ku na kun'wanyana vongo i 2 rand ku na kun'wanyana vongo i 1 rand 50 ku fana na leyi a hi nghenile a yi ri Venda yes leyi a hi nghenile a yi ri Venda a yi xavi moya ka Mala FM hi lata ku hi vulavula hi yona ku mahlawulelo lama a va ndlise ku yini no leyi a yi ri Venda mahlawulelo ma yona a ku ri 2 rand loko ku ri ku u lava ku hlawula i TRB u faneke u SMS hi 2 rand ka nambara yo karhi se nambara liya u SMS ku yona liya u fanele u nyika vanhu vana va nga ta ku votela na van'wana loko va kha va swi twa moyeni ne va tsala va kota ku ku votela a ku nga ri liya ya xihundla ya ku sweswi ni ta landza TRB la xitangeni ya ku byeka ku na tisama a yi tiviwa hi wun'wana na wun'wana tata Mbila twanani a hi tsikeni liya ya ku humesiwa mali la ku mi nghena kwala ka xitanga la a xitangeni miri a mi nga lavi ku landziwa munhu wo karhi a xitangeni a ku ndlisiwe ku yini ku hlawula ku ze n'we miya wina a wa dile yi ve wina hi n'wina ni yi wini hi nexe mina a yi haxiwile ka Mala FM va hi vitana hi ta laha hi fika hi hlawuliwa ivi hi nghena ka tisama letiya va tlhela va swi haxa la moyeni ku loko u lava ku vhotela TRB la u hlawula ka nambara leyi ene i 2 rand loko SMS-ela yona yes swi endlise sweswo ene a ku nga ri n'wina ntsena a ku ri tinqambi leti nga nomitiwa ku va ti nghena ka a swi ri Venda mara va tihala va ta lava Machangana ka Machangana ku ri mina ku ri Dingani ku ri Minengwane lowu n'wanyani a ku ri un'wana wa hala ka Bevula ni ka ni nga tiki mali vito ra yena a hi ri 5 Machangana the rest laha ku ri kwaito ya Xivenda na disco ya Xivenda ene swi ta endliwa kwala ka Malamulele stadium ni vi kwalaha ni wina sama ya yi 1 kwalaya award